População Região Administrativa Especial Oikusi Ambeno, iha suku Bene Ufa, posto administrativo native preocupa ho marcação fronteira ho Indonésia. Que boa teve susi povo Antônio Oikusi, liliba posto native suku Bene Ufa. Devemos lamenta teve sobre equipa fronteira Timor-Leste na Indonésia. Devemos makatau estaca hatama liha parte Timor-Leste yang quase kilorua 200 hectares husi estaca nebe maka iha ona antes no iha bibang idane hawa karak husu banu no governo at hare di dia no halo explicação nebe que cliente tebes ba povoatoni antes asina be acordo refere tamba povoatoni liu suku Bene Ufa nia natar tos nia area protegida serenene iha fatim ida narang te panaik ne tama hutu iha area be Indonesia niang entang nusan itala mantende tu fronteira ne be maka agora iha ona hanesang estaka ne be maka iha ona itala presiden muda tungsa estaka hodi lakong rai hektares ne be barat antang musi kilo ruane maka 200 hectares nebe ketama população niang e husu bang vice-ministro assunto parlamentar atu hare no hato preocupação nebe maka relata no husu mos ba comissão be nebe